ner malaken yam kana dial content barwan lingwas me ka no online tv channel tikon kalari dang dr go liang to bekon linga jan gwasme lerang wandien bajetok kenyam katin kon lat karodien ray doran kanasir en walɛ gorjen wo de ne me de jekwen ye kan kono re ler kaman bana kul liang gwatame ngod kan kono ni ame jiram jidit gorjen wo jinder subscribe kade notification bell der je twine ko de ler titi de kan chwa mala shupkeji gwas dana pai kala rech bana jome ban je choling ogwa kan kon ler men tok an wala chana ngajen wo te kring mi tok re doran kanasir an wala ka shanka waro ka pai de ron kin dangro de jan dangro de dich chana ngaje gwan go shikume sspd yavala kume de ne ke tin pinkir mi yadit chikan jeg mir chikan kaf chigo kama kere chikano naka bure biye chikana kavan tama ka jawdana shalat but ka ten wi yer law jalkan ka torbiyali ken law line no chinedin kontin te da wuci ga ku yer ko gala gbe ku yer lotna ku yer kana ku yer shika ben ka chiga beren di kana chong pin chikana chung wi yer ka bure biye men biya hola ngajala bure biye kuje do dien kumi Ethiopia kuje do dien kumi South Sudan en kuje dan en te South Sudan ten ke liu chikene clear ka do brana shalat ke jang kan tel ne dichi ke yet kan en kuma kirm yadi la SSPDF tel ne dichi ke yet ngwane ke jejen boro wa gwa dan te ten kwai ke ja no men biya ko ngaj bolong ala ngwane kan ke joj okay I will repeat ngwane kan ke joj ngwane ko la ngwane no kan ke joj ko kan ngwane no re jal kan kamech so metin jal ka kana kon kef kuma kirm yadi mi cha kef jande kulo no cha ngwane cha ju ke jikano ku Ethiopia but kan ku Ethiopia ko me jal ka chigan de mun ku Ethiopia ko radiant ka torbele dit an godan chutin kwai ke je kuma kirm yadi na me dera man yama de kon ngaje gwan wala no shi jang shi ga shop ne ka bur biye ka kordi de cha ladan wala na me dera ma de kon ngach no kanu kono nyam nyok ler mi chek gwadame re wiki juba te kanya jane mi shi nyaada che jakwa nyaada mo te ko run dangwel che nyaada che jakwa ke kinwel jok dollar $13,000 che nyaada che jakwa ka kore chwa nyaada mo chwa je nyok mi je do be dane je ala to ko pan wa nyaada che tene ke run te ko run dangwel la run dapa alo nyam dit ka chwe chukok jen cha kamne tan yo kan ke kama kan dial me jenati jaram dan ti nyaada ko no kamne yo tan yo chu yo ga ngwa da mo chwa ga gan chu ngach chwa wut jaba na mo chwa yo kap wut jaba ka ke murle ke greater people administrative area kan re konen kap ka tin ko gat ta yo yen ga dangro ko men jega dan ken lat ene me jen dan goro de kon nyok kono ben kala dan lat kono gwasame leran yam aname tuɔɔk re wich jani shane baro shakane kene bangwan tite ka bo tidit ka leg state name tuɔɔk kam jana korodien ken te ka kormon korana ter kene korok ngai kone ogne shankal namala nyinka kuidien so korok jenani kene ter beje nywa yekel gwadame ka jom jala de ken ka South Sudan leg state wate ke neiti chibu kwal kaok ka jen Lake State kane to wa michi ben ke Sunday yone wa ken ka ji panyar no kana wat section ka go community ka Shwebet County tep payam kane konin te ka gaktin chaok chabe page no William Koji Kerjok jaram la state acting information minister mar la rwani la kala de kela do chire ko macha to kala to kare ko mo to ka kwi ho gwada dan mai koktin ne tichi jenen winemi ka jan jidu ara chwal ko mo panyar kana wat ko kan ne dangrotin kontin nyen jan mi shiga ben lo bu ko kwal shu koro shu to gwada mo ka pagor kana tep ayam jan do badanan liu ne ti shop ka baro ka je kane dangwel kele te ka bodit jani jibone yana kam shwalga Shwebet County Hospital wate ga critical condition ba la dongbe jan wo shikende tek no wa kan baga nan Karubek State Hospital
ko de borken de ko gwich na me mi to kam jana karodien chemenen kono jang na karodien okay chana jom chana miling. It is a person who is in the system that does not respect the system. Commissioner was not supposed to be involved in the crisis that undermines his leadership. As a member of the executive, you are supposed to be responding to the procedures which are expected out of you as executive member. He is not supposed to be involved in the crisis of the country, which is totally political, and I leave his people aside. His people are dying here and there. They are creating issues. And on the other side, he's busy talking and condemning issues to do with the political of the country. So that should not be allowed. He has to be held and questioned for that. And the leadership has to continue because the leadership of the state is not only about... ka jowo shikan lat gwasame la ken lat ken no men non kor kamdien ken kon la jange ku kwar commissioner wa commissioner teleje you know ko commissioner jan tong mi cha ja kapchong so jen siane no jang nyen ken karodien so na karodien wal shure nag ne baro kene dangwel kele te ka bot dit ci men chaling ban nyoko we kala rodien ko do badana de kon de kon kelinga ja lera ro gwadman ban nyoko milin kon e ku general kɔaŋ shorale general kɔaŋ shorale ramadan and men kaf ramadan and kaf apnal state te mishalat general kɔaŋ shorale te karamu cha kap chongwa me jen ban lingone cha kwerki commissioner dung wojen cholga panyikang che jawuch ka woje je tel kwer panyikang mo tel jenoli tin mandan le rode ba turbe nyo ayeken wude me jen ramadan la commissioner a commissioner panyikang kani commissioner shal Mustafa Gailwal jen ramkel micha kwanya la kwer no jen shelinga no jen chaja wuch ke Sunday be jen do bran wo ke je kɔaŋ shorale kene je ngaire we ka panal ko nam to ko malakal kwer panyikang kanti de ko larno jen kwer tet ko la panyikang jen go ajaram dana kebara mamene jen chaja wo ke Sunday do bran wo ke je kɔaŋ shorale jen kene je ngai kɔaŋ shorale e military governor mi cha kwanya kirma yadit ke president Salva Kiir ka shan wol bangon ka paydiok no ka kore chu kormdi chu tuɔɔk jen gwade dan me korme to Nasir chu ayu kwany no chala do men chalat kɔaŋ shorale jen na me she chong ka do brana chalat ke jen Jimis kɔaŋ shorale governor of Nile state ke warga cha larche we ka longa dana cha kama ajene this gubernatorial order no ajene cha kam lonko bo honorable Mustafa Gai Lual as a commissioner of Panyikang County Kapana state baja kamrar ki baja wuch cha jo mo cha jalat ala wude me cha ja kapchunga ajene cha jien cha ore wiki juba mi cha ore wiki juba mo chu jo kulo benen wo cha Mustafa cha ja wuch kɔaŋ shorale lo le lo lingneja kene to ko kien kana jok direct ajen mi cheli nga cha yat che kɔaŋ shorale che yore che jo ngum le rode ala kɔaŋ shorale kana talpun kana kam ni ala men cho yat che ne ken che nyo yore ka kene konte la che mana kene konte muktaf cha talpun ja kam ni al cha jo no jin cha je kap nyo already so cha la ro cha kapin cha na jo nduna ben ka juba ba ke Wednesday lo de lo jok no kuja mapanyika kani commissioner wajen ramkel miteka party midodien parliament ten shale national democratic movement jen da dan ten la jen parliament ten shale NDM and national democratic movement mo raike je wudi shale la ma kola jawin ajaram dan pai kwany la transport minister kajen transitional unity pai bene la ma kola jawin ajaram pa kwanya la new transport minister re wike so Sudan kajana kwer dung national democratic movement ko gudo ambo aram kel mitpin la makola jawin amanda no kwala woje ajan ko le kujane ngum woy ka je jana jogo no min tinte le complan balat ko ala party kwer party kada jaten so jaram dana biti ko en position dan cha within a position da tele position e dodien so na mo position da ko ne content la national democratic movement so me cha wo yun min that be yekte ka dorum bala ra kwer danan kunne
la ruac che jo me che jo kwen ban o kala do dien jo ban lat gwas me chala shi bon dangro ka kum dr ma char chi ga thiay ngwa dan thiay ga tin chi ga thiay re wi ka malakal baturin be nywa yakel kan bon dangro tan ko ni thiay bon te ti kan bon ko na chi thiay okay di nen te Nuer tin tanin ga tet okay yeah they con most of them they lar kan Nuer no an bon dangaro to chala do ken chiga thiay chi ko kum SSPD wala kum mala dun kirma yadit agan two group to ko opposition Sudan People Liberation Army in a position as PLIO ku ga defect ko ken chi kan kori kan gor chi kan chi ka SSPD a military official chi ga roi mo kanalat la the defector from Kor Folus alwaken ku ga defect Kor Folus ke jen gwadan ku ken larno binechon kel ke kirma yadit no Korfalus ke area dung jongle state kana lel military training camp panal state ane ti chikan kum SPLIO chikan pal kum SPLIO ndan roi ke first by president Dr. Yang Machar Major General James Kɔaŋ wi Ramadan la men kuna le late ke man right ajenen jana ka SPLIO ko an kan chola do telamal SPLIO chicken mal gore jen do brana jen ka de je raje mene chi raje de ran la jen ka mo ngu ken jen wal mu jen ka tam mo tenari ko ron ke kwa SPLIO kwa target so chalan jenu la kum SPLIO ken tele kamal ko do brana shelat ke je ne me jo mishala da ken shela do ne ajeno joganaten kontin la deni SPLIO tin chido tan go la da me kunpin bia SSPDF no konchi koter kor mitelem ba kon benefit ten je jomo je kwan ajena decided to defect because some people are taking us back to war ajena ko defect ko te ne tlo ga na jok so che ku je no na kan Nuer ko riding ne ti ga Nuer jo mu economy ajani mugorano barano which live ni election ko ba jukula kwan si shortcut si bilat ko bijin bu kwer bijek so ken kan ngaje gwawno kirma yadin men chala dan do ne shortcut ba ko ram logo kwan ka kwar so no mo ngulu mo anyu den go che chuanga dan de jega ne to che jabadan point kirma yadi so ko kujimo ne de content could the fact at kitten thiay ka kuma SPLIO kan de kona der ke tek den jega ne de ku de fact ka malakal chicken defect re rof chicken defect no but ku ga defect within malakal ka dwala ken kitik dien ko dong de we mo yakerek chajo mo chaje ladino ka janana gora de nywa yakel gora no jin ability bika nywa ne ko kien okay men kan kon lat gwazame an group SPLIO men dana shi defect ki men chitiay ka ne to koru jen baro wide kel ne to koru jen baro wide kel no what I can SSPDF division I mean chigo SSPDF division 2 in Malakal kachala do chi 209 SPLIO fighters at the switch side ala netin konti la kum SPLIO gwenken dangro ko ga bon dangro madenial ke kurau with the bangwan no so chajo kwen ano ne de tie ke ne de she thiay group berawo go me led by Colonel Nial Tap meteke neiti chobojanang diokdu badek wa chike thiay ba achiwo ko kum kirma yadit so ne me jenda na le rode ko nywane ko ken ko de lerti de chupen ban yo jumru den bye bye